Anua na minister kinete ho. Te ho na memikita radio a metie mbano commentary no. Metie commentary na medame hoto bench na metiso no. Na metie commentary no. Metie ho a na me hu se nipa menu Africa na ejina hoyi. Enchen eba face ye. To mo face ye no a do face sarkin de no odan ho a o face sarkin no tu ye. Ena do face me so me so paja me ho no a na me paja bench na ekita me no. To me say yes okoko etu na ekita no. To ha na me tu bench no. To me tu na kan nsa. Ena etu na pese eto form. Ena fight say over so etu ni ye. Ena me nya me ho edwane ye. Te me dwane ye no. It is said etu no. Ba ko na mu tu sarkin no. To say me sa asa be chire. To mu tu no 4 times. To me dwane ya nya me ho esa ba back me ba na sarkin no one side ha enyina ya moja no sunu papi e de call manhia e ko na manhia o say this G to this G no na ana me kwa koda te ala peya de chi ichi ya na sende me ba we se circuit ya so we am to this me ba fia ba ba usa to am to circuit de me fan say sirem ta ko ya Usiara sama ya saka de fa santimante mutwe Kumasi enese Kusasi hene ya woda wo ano e Kumasi no ahomachi nipa bonifo bi atwahye so akobo ni to akuna wo manfahwe amfenfin wo susu sese wo ya akoso yi aye boko nsensem ya ekoso no nam so bi ana ato de esi ase wo nam so makuwasi Kusasi hene ato na nanom e wonsi de munchemu ana mede baba so ma so so mi subscribe at me so na de be ono account so they na upload ni to the first person ya was ebedi kaka e to ma GH ana oni guso wo hwe guso ase ebo de area yensem no mu dia eni na enu conflict ya ma no ho so de den e wo boko ya se aban ko na aban ba ben bia no wo try aso betimi aso wo sa conflict na me no ka say kra wo tumfo osei tutu de otoso mienu asante menra ebo de dia na yabo yemu ase e de ama no kra wo mo ato sa e de afene se be ya nka boko nsese mi e koso yi won fa no ho enjim se be na asumdwe ebetimi eyiniti ewo boko na sa bredi okopie mu ewo asante mantemu ya meche asoase a akwakoye arehusem ye pa e de ama omanfo a wo ni nyina ne se ahomachi ena Kusasi hene ya woda wo mu nyina eno ewo asante mantemu ne din a wojeso ene Chief Abdul Malik Azembila wono nipa bonifo bi ekoto hye no so a wo mu bonitu abra na wo hempoyi etine den anim ya woje mframa wonka bi hye mu tenka ye krono kwapo na kwamu koso mu kwapo a enka ebi ebe hu se wo mu bonitu wie no mu fa bibi ana ro bibi koso sika bi yira na we de o ma fa hwe mfri no ho ni mobile phone bibia ye intact ni yan se wo mu bonitu eku na me no e ka sei wo mu ma no so de kokopie mu e wo gi a doctors declare say wo wu a wo ntimi anje ne kwa amfama no se ne ensem siye adansefo wo ho ene UTV reporter okoti ensem no e de nyina beto dwa edibi eba beso mu kan ho nye nkoti ensem no ye ba e be de atwe nkomo
It's very painful. It's very painful, but it's very painful. So that's why we are pleading to the securities concerned, and then the Minister of Interior, since he has already released a statement, they should do all that they can do to let us have justice, because it has ever happened. This is about 6 times that these people have ambushed and killed our people down here. So we are seeking for a proper justice. The police will say they are doing the investigation, but after Kumasi aswase nimfo bi aye nim bebi omu free omo akodane etuo ade agu eye ohene a oye Kusasi fo nyina hene Kumasi ene Asante Mantema Chief Abdul Malik Azimbi na esi beye anadwo beye nonson empemu ede ko nowotwe no na asemu esiye omo ekire se alaji ye obi a ofre nyame na mra ofre nyame ewieye no na obetena efi a wotimu no anim ho omo nka bi nhyem na omo te se mmemfo bi ebepie mo no a omo ti moto so a omo bo ni tuo ewie a omo totu etuo no bi kora egu nche ho no a omo dwane koye mra nipa epie a omo ebefa no koye na kyese waye nyame dia a police fo a wa Asante Mantema abepie mo ye ehwehwemu UTV nsem twefo ene obi a asemuni si na ogina ho ene ne twetwe enkomo anua na minister kinete ho tete ho no na memikita radio a metie mbano commentary no timetie commentary na medame hoto bench na metiso no na metie commentary no timite ho a ela me hu se nipa menu Africa na egina ho yi enchen eba face ye to mo face ye no a do face sarkin do no odan ho a o face sarkin no tu ye ela do face me so me paja me ho no a na me paja bench na ekita me no to me se yes okoko etu na ekita no to ha na me tu bench no to tu na kan nsa ela tu na pese eto form ela fight say over so etu ni ye ela me nya me ho edwane ye te me dwane ye no it say etu no ba ko na mu tu sarkin no to say me sa asa be chire to mu tu no 4 times to me dwane ya nya me ho esa ba back me ba na sarkin no one side ha enyina ye moja no sunu papi e call manhia e ko na manhia o say this G to this G no na ana me kwa koda te ala peya de chi ya na sende me ba we se circuit ya so we am to this me ba fia ba we sa to am to circuit de me fan say SH0T ko ko circuit ono ni obia enne ntakwa a me minim bini circuit na more than 30 years ni hu se sarki no bia akunda kura sarki no bi hu bida me shia bida kura eno echi Alhaji Abdul Rahman Mumui ono so ene chairman edema Kusasi Youth Association awa Asante Mantema ono so the UTV nsem twefo twetwe nkomo no sama e ba ye mse ye hine Kusasi hine beje chire no a ye friend Malik Zimbi minni kasa no yumre bese 3:30 to 4 o'clock ayumre also ayumre bese 7:30 mohormo ana yebe frère monsieur asama esidi te anno na juna midimika eba timba ha ne se de asini ne se ni pabone fobi ana omudi tu ebubo no ekunu te se minimum kasa yi se wada
Ebenezer Mochre te ano any regional police commander ye nyina ko ho no na juno be say 1 o'clock our Mochre ho ama ya kokko he efunu no ama omo so police jima de awoso omo ye bia no omo so aye nimo oyo hene awosirim boko man hene asine hene oboko omo no ankaso no kurum ahade de wo deputy nimo no ankaso ye himpo awo Kusasi mam te sese de as a leader ne Kusasi busheni na no so far as oyo hene de ye de boko sirim de ko si nimo ye twen say a police fo be yo majuma wie na omo ma ye kwan na ye di funu no akusirim Busianse ne nsem ne siko ye nyina ne akwa Friday abremu ebesrese we no akwa ya rehosem pa ne gyina we so e de ama wo hempo ebusu nyina ya akọ ene hyeden ne asre bambofo se ne ekoso wo man Ghana no ano ya ye de enna obi ewu ade eche ye ku obi wo kire ya bo obi tuo no ya asore dodo ti bambofo no ema bambo mu enyere be yenso bokon sensem no bebia ekeka kono ya sane de aba ase wa ne sa ene akwa ye Kumasi ye Ghana fo de ye mafafo ne yeti Sabia kopi mu Kumasi ni bebi ebesa kwa kopi ebiem ebetimi akwa Central region be kwatimi akwa Eastern region ene nti police fo ma wo mu ani na ho se be na ne esi ebi ensan NCB ye gina sa rehusemi so ye di ensem nyina aba ewie ne makai wo se eye too much GH ana ni guso a wo hwe be nya subscribers mo so aba me na de be ono aka ho se ne be na upload it to the first person ya won sa ebidi kan ka bi all the social media platforms so ko wa eye too much GH o subscribe no wa like no wa share na wonye bi nso enye bi ahwe makra